Usa so be kaya emri bi me kan sem bi na me say time na NDC opposition usa na womo bo eye owura kwabenado fo debi kwabra wadan fo no say finance minister Ken Ofori anoye wadan fo me chere say time na NDC opposition no na womo bo eye owura Mami ma akwaba emfa umbra Ghana ensem TVGH so wofre me adwoa searchim ebusuafo Mark Jerry awoye adwuma e wo NIT FM e na okase na okire propaganda na de mobeye intro na de mobedi e de anya tumi nanso no kware no ye dan ye beda ho okire se abra eye NDC for opposition former finance minister Ken Ofori Atta ne bank NDC for kana bank na papa na ne nwa ba minti no wie sika na wontwem na ade enso NDC for mobile bem Bank of Ghana omu rate the best 5 banks e wo Ghana ha Ken Ofori Atta ne de eka ho nti ade nti na mo opposition mo portray as if ze papa no bank no de wie sika na se bank na nya me de nsem no kwa me hu nkyeremu yenti nsem a eye Mark Jerry e de acheche no amemo na hu se de bia na me ka se won aya na yamanyo sem na ye no realities in the wo the realities are there aya we shouldn't pretend say we opposition say we bem and say you pretend say we can run away ye be dwane our realities and the realities are there so that's here until we share you go trading na ye wo ye manyimu we share the historical data available if you go trading send it here you see into the realities are there odo betima kan de obeka bia ba no kra ne de no wo edao no kra ne da otrodo edao otrodo pefe usa so obeka ya emri bi mi kan sem bi na me say time na NDC opposition usa na womo bo eye owura kwabenado fo debi kwabra wadan fo no say finance minister Ken Ofori anoye wadan fo me chere say time na NDC opposition no na womo bo eye owura Ken Ofori ne bank no data bank womo bo data bank so bo pan Omubo data bank so bopa yakoji lombia na data bank na transaction advisor no makwa koje sika kwitwiri die na data bank sometimes ana meka na sanete politics na ye no sometimes no yenko enim with the realities on the ground who send this ba ye got the best three transaction advisors Bank of Ghana ji wo mutuma data bank ka ho Oyo mu free menye ye because woma ye adwuma na je say womu nim adwuma na ni so itu yo mu free ma enye ye data bank kona kwa Bank of Ghana woma transaction advisors woma approve ye womu ye bi kura free mu data bank best 3 oka ho it is sometimes yeah amanyo sem na moment show the realities yema realities no enye adwuma no credit the other ho obetima ka de obeka bia but at the end of the day no credit nankasa no wo the realities are there okay yanko enim ha ye need 100.9 kwara ma che na ze na oso nyame ado ibi ekoyo oh aye oso ekoyi yeah Onse na wotwe de besi yawada. Yeah. Sir, my catcher will be say. Yeah. Prophecy be any one more a time one kasa. 2026. You bet to me I can send baby to a bra bosso. Makai say you can be tre Isaac and Mammy and Jacob is. O catcher is so say. Na mom say wo kentene wo ho kakra bia ubeyi saa konua na afru kom enti kire say prophecy baba ebi kura betumi akata say wo last year ni
Basa wo kentene wo ho a de nipa ne then konua no e be free ho ye betumi asa wo nkom one love da kubolo o se da ye de ne kwa abrotire ye de ne kwa papa wo so wo mpa ya man. You will be one of the best doctors in Africa. You will be one of the best doctors in the world. Yeah. You will become one of the finest surgeons. The best doctor. Ghana ni bay. Ghana ni bay na kubisa na semu a yesi yempene so. Say Donald Trump abeche hwan ni Venezuela mampeni. Ukobisa Ghana ni bay. Wonyene wo wo me yanwene ye ho de ma ye Ghana nyina chi na ye dwene ye ho no. Wo sa akoka beka ye mebo a. Boko ntokwa akora ye timi aso ano. Wo akofa ntokwa de nte se de aba Ghana we. Masa wo ada wo adwene kikami ya wo ana. Wo boda mana bibi ha wo. Wonye so se bibi ha e koso wo adwene. Waso ase aye de pintin no. Nyansasem atimi e de wo man Ghana kwaye no no. Wagimi se me ya wudi ani hwe enva. Masa ye sere wo ye dwene ye ho. So onim ko akọ na kọ pata boko ntokwa. Ada ho so many years yentimi nka ho hwe ne yeku a polisifu ku a sojafo. Yentimi nso ano ye dwene ha akọfa sa asem katraka. Wa mo ani ana ho a ho. Ye bechi watua wo na wo hwe ade a wapiri ho. Yema John Dramani Mahama enko tetem. En minimum ye say John Dramani Mahama no so tena dem din na odwen Ghana ho a ebi wa beka but ebetuma ye say omu tu mfutrogu system no ma hwede amanfo actions on beye. And I don't think say John Dramani Mahama ebesa aka ne ho ntam say osan babiem. Kwame A+ no ne Kwame A+ no say John Mahama mamu owu a na bra bapem. Tie obi bia okole sa ayi ni nane omu a ofidi wom. Uri hwe womo a otomo omudie womo a memem musika womo wa hye omo so muni nkwase asem no sa nkofo no nko na e call se so omra tete because se ofiri hokwa a sa nkofo na no aduane abo chance mbenya obayi na abo omti sa nkofo ne de kwa me A+ the way se Mahama firi kunya so na the end of the career is finished. Enti sa afo no omo be pese Mahama ntraso bia another yi na wanya bia be 8 years ya e de agimi ne ho. The opposite onye bia no re wo de anya but in Sri Lanka me say de wo dwen nya nipa na adwene and minim ye say NDC for the fifi ko taken enye fifi ko tenku ana odwen sa adwene no ye wo nyansafo na titiri wo party no mo so dwen say de fifi ko tedwen no and minim ye say John Dramani Mahama will never ever make this attempt because if he make this attempt either say on wankasa obehre ne nkwa either say ne busua obehre mo nkwa said the Ninia Ibrahim Mahama abrabo bra ne de omanye sika twitwi de omawie omanye sika abiebie nyuma nyina no minim ye say John Dramani Mahama will never make this attempt because o make attempt ya amanfo be shi Ibrahim Mahama dmanna fashion trim people will gather straight to Ibrahim Mahama fee people will gather and go straight to John Mahama ye won kofo a ebase ya omo tension na be call omo ye titiri no anintim o man no e be destroy bibia and look go and see how if I say despite no be go ten ma build the system no hwe nyuma na dem bibie na within short obi 4 years e see enfa nka no ho a enfa so de bia mma enfi nwotwe no wantimi enfa anya hwe na another 4 years e mma na yede ni abese no wachina se John Mahama dwini ni Ibrahim Mahama ho se sika no ma wiya na ye enough so mbetimi survive dia he should never ever make any move bia na mom ntena baby se office obi na all twetwe na ba beboa ana office obetena chiri no one sponsor obi a that is it is absolutely more than 10,000%. Na yenko he sofo no bi na wo mo ya mambofo wo mo din ya medin epe basa se wo ye sofo na tie nkwase asem asebe wo de mu tie sebe mesi afie we 2026 esimi mi ni obi atem ba sofo we e deserve say ye ni nanum kura because wajimi mumengo he sofo make na asem no na wo wi a wan kasa conclude. I'm a radio presenter Sadiq Adams NJFM enye na minim se onim nyansa ba ko si presenter mu a radio presenter Sadiq Adams a wo kasa
ebetimi aboman a wokasa Ghana for emu fandodo na ebeti wasem no Semeja fi akoton good aboka $214 no abetra news far kasa chechi nsemu chechemu where they sika so ahye now Sadik Adams radio journalist mo abetchire ato Twitter na say X say whether we believe the side of the story or not or communication be the other communication and a Ghana you be the second communication any ye measure intelligence and as ye di buma ya ka Ghana fon komunyi na na kufa don free so say ye brofo ka and articulation and communication papa and Ghana for oman twe na kufa do FM flow because minim president bi obetimi na communicate and minim obi biara wa ya amanyusem obetimi no so akufa do aka brofo eso Ghana yi ni free so as a president mu a besu nyansa AGFM Sadik Adams besu nyansa munyina ntina fifi kote NDC General Secretary catch mu nyina so mu boot lickers mu Sadik Adams mu nyina mu kan boot lickers no bi mu nyina fifi ave kote o ka kire mu se mu nyina no mu ye boot lickers on se na musu Sadik Adams o kan bi was Samija mfi eno ma na wa betra news fa na se join news on ma o ye ne no it doesn't make sense nyansa sam ye nim emfa kana wa loss no sikana ahye no emfa ma inti it's about time a oman no o se ehu si de besi atumpon obi disika ni kwan so obechichim o meche kwan fa sika no so fa so hye enye kwan sika no ene be yesi ne yesi owi a na eho journalist Sadik Adams o betro aka say a very good communicator unum kasa emframa kasa emframa so unum kasa obi sunum kasa cheo ho of obi ho fe cheo di onim ye bi obi nim ye cheo eke ena me catch say communication ka obi no betimi na kufa do communication enti as a journalist you supposed to know better so left and right because all kasa and as all communicate the actual mind o ba betra radio so ebi anye x nkwan wa betwira ato ebi wa betwire o beba radio station wa betra NGF no kan the same thing akire o mind for nyansenim ema meka was eboman so ba oman beba ejinamo presenter so man bi di ejinamo presenter so sa ban bi ye nkwase asem sa politician bi di nsemfo a mon se kire no kan je se o di nsemfo o wie sika mon kan se ni pass masi sika na wie no wo de ye dai nya se bi a o ye bootlicker cinco fans intino mo pe kakra tofi kakra o be de mo apodwe intino na presenter de ni kwan se wo kan e na wo se wo kan Sadik Adams unim nyansa baako se adia Semeja vi better news for can any no one be o kan say eye policy bi o ma sha to good board o ma design I say there omo incur losses near the video no and that's wrong in that you he and that wonderful team at BOG they have not through mismanagement or incompetence caused any loss. Any reported loss under G4R, if any, is a product of policy design. That is how the policy was designed to come to incur intentional and strategic expenses for superior economic benefits.